Hello guys, hari igihe uba warafunguye email ikamara igihe kirekire utari kuyikoresha, ibyo bikakuviramo kuyibagirwa, wanayibuka ukaba utibuka password yayo. Ngiye kukwereka uburyo bwiza bwo kugarura izi email zose zikubaruyeho kuri telefone yawe, yaba ari makeya cyangwa iya menshi, byose biraza gukunda. Icyo usabwa ni ukurikira video yose guhera ku ntangira kugeza ku musozo. Uraba ufite ubushobozi bwa email zawe zose kuba uzifite unazimenyeye password yazo. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe, liking video, utange igitekerezo cyawe muri comment. Yes, uraza ufungure application ya Gmail, hanyuma uze ufungure application yawe ya Gmail, hanyuma uze ukore kwa kano gafoto kari hano hejuru cyangwa kizina kawe, hanyuma uze bakufungure. Mara kuza kwafungura kujyana muri email ufite muri telefone yawe, hanyuma uraza gukora kuri add another account, hanyuma uze uhakore. Mara kuza kuhakora baraguhereza set up email, hanyuma uze guhitamo hano kuri Google, uze uhakore, uze ifunguke, kubwira kureba password ya telefone cyangwa se niba utarayishizemo. Ukomeze urategereza akanya gatoya, hanyuma uze uhitemo aha, urabona ko handitseho email and phone, forge email na create email. Aha twege turaza duhitemo kuri forge email, hanyuma ariho uza gukora wafungure. Nawe utegereza akanya gatoya, bahita bakubaza gushyiramo nimero, kuko email yono uyifite no washiramo email bihuye. Twige turaza gushyiramo nimero ya telefone, wandikemo nimero ya telefone, nawe urashyiramo nimero ya telefone yawe. Ire kuri 250, hanyuma dukore next. Uze ushiremo amazina yawe yombi, andikemo amazina yawe yombi, yandikemo neza, yanditse nabi ntabwo bikunda. Hanyuma uze ukore kuri next. Nukora kuri next, urabona batubwiye twongera tugerageze, hari kitakozwe neza. Bitakunze urongera ukaza ugakomeza. Rigi banditse ngamazina nabi, akubongera kukubwira ngo wongere uyasubiremo. Yego, murabona yuko izina tuba twanditse nabi. Ukomeze utegereze akanya gatoya, genda utegereza. Nuba bari muri search bari gusacinga account zawe, na hano batubwiye continue. Hano urashiramo ya nimero ya telefone baraza koherezaho message yawe, bira verifying yuko ari wowe. None barongera basacinge neza, kantu kose barakagenzura. Urumva yuko banasubiye muri file ze mu bihe byashize. Komeza utegereze akanya gatoya, kantu kamanza karangiza kwizengurukaho. Kamanza karangiza kwizengurukaho, nabona yuko bimwe bije kugira ute yo kugenda bikunda.
ubwo hano boherejeho kode nawe bahita bayikohereza muri telefone yawe, hanyuma ukaza kuyishyiramo. Ushobora kuza kuyikopiya cyangwa ugahita uyijyana muri telefone bitewe n'uko wabikoze. Urabona bahita batwereka ama email yose aturiho, ubona yuko ari email ebyiri zituriho. Ubwo nibwo buryo email zawe uzibona. Hanyuma mu gihe wayibagiwe, ni bwa buryo busanzwe bwo kuyihindura password. Ubwo email